Reka tujye mu binyamakuru mu kanya nakubwiye ko muri Kongo Kinshasa bahoze mu nyeshyamba byibuze 500 bahunze inkambi bari bacumbikiwemo. Ni inyeshyamba zari zemeye gushyira intwaro hasi kandi zabikoze ku bushake. Ntabwo ngo zigeze zikurikiranwa na guverinoma ya Kongo, ahubwo zikomeza kwirwanaho none zavuye mu nkambi ya Mubambiro kubera inzara ndetse no kubura ubuvuzi. Amashusho amaze iminsi igera kuri 3 uyu munsi wa kane akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga yerekanye bahoze abarwanyi b'inyeshyamba basohoka mu nkambi ya Mubambiro, aho bari bateranirijwe rero bategereje gusubizwa mu buzima busanzwe. Mu kwamagana inzara no kutitabwaho, abagera kuri 500 bahoze bitwara gisirikare baturutse mu mitwe yitwaje intwaro abavuye muri iyi nkambi ya Mubambiro bari bamaze amezi menshi bacumbikiwemo, hamwe ndetse n'abandi bagabo barenga 1000 nkuko ikinyamakuru digitalcongo.net cyabishyize hanze. Aba bahoze ari inyeshyamba biravuga ko ubu batatanye mu mashyamba mu gihe bikekwa ko abandi basubiye mu miryango yabo. Ikibazo gitera ubwoba kabisa bwo kongera kwiyubaka kw'imitwe yitwaje intwaro bahozemo cyangwa se indi mishya ishobora kuvuka. Guverinoma ya Kongo yo ku ruhande rwayo ikomeje guhamagarira imitwe yitwaje intwaro kwitanga ku bushake mu gihe itujuje ibisabwa kugira ngo ibakire kandi basubizwe mu buzima busanzwe nk'uko izi nyeshyamba zikomeza kubivuga. Ahubwo ati mushyire intwaro hasi muze mu bigo, bagera mu bigo bagasanga wapiga bisa nta kigenda. Ayo ni amakuru yasohotse mu itangazamakuru byinshi cyane. Hagati aho kandi umuryango w'abibumbye watangaje ko wifuza ko MONUSCO yava muri Kongo byihuse cyane. Umuryango w'abibumbye watangaje ko wifuza komisiyo y'amahoro yawo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izwi nka MONUSCO yava muri kiriya gihugu bidatinze nk'uko abaturage bakomeza kubyifuza. Ibi ni byavuzwe n'umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa byo kugarura amahoro Jean Pierre Lacroix wagiriye uruzinduko muri Kongo bwakomozaga ku myigaragambyo y'abamagana MONUSCO iherutse kubera mu mujyi wa Goma, i Butembo ndetse no muri teritwari ya Uvira. Uyu Jean Pierre Lacroix yabanje kwihanganisha imiryango y'ababuze babo cyane cyane umuryango w'umusirikare ndetse n'abapolisi babiri ba MONUSCO biciwe muri iriya myigaragambyo n'uwakomeretse kimwe n'iy'abanyekongo bapfiriyemo. Akomeza avuga ko umuryango w'abibumbye wifuza ko MONUSCO yazava byihuse cyane ku butaka bwa Kongo mu gihe ubuyobozi bw'iki gihugu bwaba bumaze kugira ubushobozi bwo kurinda umutekano w'igihugu. Uyu Lacroix aragira ati turifuza ko ibisabwa byagerwaho, by'umwihariko kugaruka k'ubuyobozi bwa leta kugira ngo MONUSCO irangize misiyo yayo byihuse cyane. Muri ruzinduko Lacroix yari kumwe n'umuyobozi wa polisi iri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye witwa Louis Carrillo, hamwe n'umujyanama w'umuryango mu bikorwa by'igisirikari Lieutenant General Birame Diop. Aha ni muri Kongo Kinshasa hakomeje kugenda hanavugwa amakuru menshi cyane. Reka dukomeze tunavuge kuri aya makuru avugwa muri Kongo kuko ibyabaye bw'abaturage bigabizaga ibigo bya MONUSCO byatumye havugwa amakuru menshi cyane. Haburijwemo urugomo nyuma yo gushyingura abaguye mu myigaragambyo yamagana MONUSCO ari i Butembo. Kuwa gatandatu n'ejo bundi rero nibwo habaye igikorwa cyo gushyingura mu cyubahiro abasivile baguye mu myigaragambyo yamagana MONUSCO mu mujyi wa Butembo. Igitangazamakuru cyitwa Azur Plus cyanditse ko aba bashyinguye baguye mu myigaragambyo kuwa kabiri tariki 26 Nyakanga, aho bigaragambye bamaganaga MONUSCO bavuga ko barashweho amasasu n'abasirikare b'umuryango w'abibumbye. Ishyingurwa ry'abantu ryitabiriwe n'imbaga y'abantu bari baturutse hirya no hino muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni igikorwa kandi cyari kiganjemo abagize societe civile yateguye iyi myigaragambyo. Uku kudashyira amakenga abitabiriye umuhango wo gushyingura aba baturage byatumye umutekano ukazwa, aho abapolisi n'abasirikare bari bakoranijwe kubwo gukeka ko hashobora kwaduka ibikorwa by'urugomo. Banze gushyingura abaturage bagerageje kwihuriza mu dutsiko, inzego z'umutekano zita zibatatanye vana bwangu zikoresheje amasasu zarashe mu kirere. Abandi zibahata inkoni ariko zinabirukankana zibabwira ati mutahe kabisa bingibi murimo hashyingura bacyabane mugende. Bari babonye ko bashobora kwigaragambya nanone hakaba havuka ibindi bikorwa by'urugomo ndetse urugomo rukabije kabisa nk'uko byagiye bigaragara muri iyi minsi. Tukivuga ariko ibi by'urugomo, reka tunyarukire Goma mu mujyi kabisa. Baravuga ko nibongera ko imodoka ya MONUSCO mu muhanda bizafatwa nk'ubushotoranyi ku baturage.
n'abatuye mu mujyi wa Goma n'ibindi bice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bateguje ubuyobozi ko hagiye kuba indi myigaragambyo karundura yamagana MONUSCO n'ubuyobozi buyoboye iyi ntara mu bihe bidasanzwe aribyo bita etat de siège. Noneho ntabwo ari MONUSCO bazamagana gusa, bazamagana n'ubuyobozi. Abinyujije mu nyandiko imenyesha yandikiye umuyobozi w'intara na guverinoma ya Congo Kinshasa, Maître Nziali Lumangabo, uvuga ko ari umunyamategeko w'abaturage, yagaragaje ko ngo batagishoboye kwihanganira na gato MONUSCO, ndetse aravuga ko bamwe muri bo no kuyibona cyangwa se kubona imodoka zayo bisigaye bifatwa nk'ikibazo gikomeye cyane. Aho niho bahera bavuga ko rero nta yandi mananiza ubutumwa bugomba kuva ikitaraganya ku butaka bwa Congo vuba na bwangu. Muri nyandiko kandi Maître Lumangabo asaba leta kwerekana aho igeze ikora iperereza ku basirikare ba MONUSCO barashe mu bigaragambya bakicamo bamwe mu baturage, bakavuga rero bati mutwereke icyo mumaze kugeraho kugira ngo abarashe abantu bahanwe. Aya makuru ajyanye na Congo rero ni amakuru arimo kuvugwa cyane mu bitangazamakuru byinshi. MONUSCO yataye muri yombi abasirikare bayo bishe umusivili bagakomeretsa abandi 10. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo MONUSCO zemeye ko abasirikare bazo barashe umuturage arapfa banakomeretsa abandi 10, ababikoze ngo bakaba batawe muri yombi. Ni inkuru yatubwiraga ko ku munsi w'ejo mu gitondo kabisa ku mupaka wa Uganda na Congo Kinshasa yitwa Kasindi, ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zinjiye ku ngufu zikifungurira umupaka, ndetse nyuma zikarasa kubigaragambyaga banga ko zinjira. Itangazo rigena abanyamakuru ryasohowe na MONUSCO ku byabaye rero rivuga ko kiriya gikorwa ubuyobozi bwa kimenye, ndetse ko cyababajije intumwa idasanzwe y'umuryango mukuru w'umuryango w'abibumbye Madamu Bintou Keita. MONUSCO ivuga ko bariya basirikare binjiye muri Congo bavuye muri Uganda bari bamaze iminsi mu biruhuko. Itangazo rikomeza rigira ati muri iki gikorwa abasirikare bo muri brigade ya MONUSCO bari bavuye mu kiruhuko barashe amasasu ku mupaka ku mpamvu zidafitiwe igisobanuro kandi binjira ku ngufu. MONUSCO ivuga ko iki gikorwa cyaguyemo abantu ndetse n'abandi barakomereka. Intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Congo Madamu Bintou Keita ngo yababajwe cyane n'iki gikorwa, akibabaje nk'uko itangazo ribivuga, akaba yihanganisha imiryango iri mu kababaro ndetse yifuriza gukira abakomeretse. MONUSCO ivuga ko kubera imyitwarire idahwitse ndetse itarimo gushyira mu gaciro abarashe ariya masasu ngo bamenyekanye ndetse banamaze gufatwa, kandi iperereza ryahise ritangira ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi muri Congo. Bavuga ko ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Congo zamaze kuvugana n'ibihugu aba basirikare batawe muri yombi bakomokamo kugira ngo hatangwe ubutabera. Abantu batangiye bavuga ngo se ngo MONUSCO yabatangiye kwivuna umwanzi. Ayo n'amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, natwe icyo dukora no gucishamo amaso. Umugabo atsinda akayabo mu Rusimbi habura amasaha make ngo agurisha inzu ye kubera amadeni. Ngo byarakanya ko kuruhuka igihe inshuti y'uwitwa Mohamed Baya ngo yamuhamagaraga kugira ngo imuhe amakuru atunguranye ariko ashimishije. Uyu muntu harimo amadeni menshi, ngo yamubwiye ko yatsindiye amafaranga asaga miliyoni 10 z'amarupe. Ubare mu madolari ni 125 by'amadolari. Wahari muri tombora kabisa yari yagerageje gutsinda ngo hafi vuba cyane ejo bundi. Hari tariki 25 z'uku kwezi ngo nyuma y'iminsi mike uyu mubaya rero abaye cyamamare mu mujyi yavukiyemo muri Kasardog muri leta ya Kerala mu majyepfo y'igihugu cy'Ubuhinde. Ariko ngo Urusimbi ntabwo rwemeye muri leta nyinshi zo mu Buhinde, ariko muri Kerala ngo barabyemera kabisa ariko bagashyira amabwiriza akarishye. Uyu muntu agomba kugurishirizwa imitungo rero ngo yagize atya kabisa bona baramuhamagaye bati rero burya watsindiye amadolari yose. Amakuru yagiye asohoka mu bitangazamakuru. Tuyakomereza ku kinyamakuru Kibondo News.
mu karere ka Gasabo umwana w'imyaka 9 yaguye mu cyobo rero ahasiga ubuzima. Ni icyobo kirimo amazi ngo yahise haburira ubuzima. Hari ku isaha ya saa 7:40 nibwo mu murenge wa Bumbogo mu kagari ka Kinyaga umudugudu wa Rubungo mu karere ka Gasabo umwana w'imyaka 9 yakuye mu cyobo. Abaturage bakomeza bavuga kandi ko atari ubwa mbere abana baza kwidumbaguza muri iki cyobo, kuko ana mu minsi yashize abana baza kwidumbaguza bakababuza, ariko aba bana bakababera ibamba. Umwe agira ati abana n'ubusanzwe baza kwidumbaguza ahangaha tukarwana nabo nk'abantu tuhatuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge rero wa Bumbogo witwa Nyamutera Innocent akaba yaratangarije abanyamakuru ko iki kibazo ko cyabaye, avuga ati rwose twihanganisha umuryango wabuze umwana rero, akavuga ati ariko tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo abana batazongera kwidumbaguza muri iki cyobo, ndetse ibyo bagenda babisiba. Ati tugiye gushaka abantu bacukura amabuye ku buryo nibajye bamara gucukura bazajya basiba ibyobo. Aho ngani mu karere ka Gasabo rero nkuru tubona ku kimakuru Kibondo News. Adusimbukiye kandi ku kimakuru bwiza.com aratuga kuri Rubavu Gitifu ashinzwe gukura amenyo umukobwa ukora mu kabari ngo wamwangiye ko baryamana nkuko babivuga. Umukobwa ukora mu kabari mu murenge wa Kanzenze mu karere ka Rubavu ngo ushinja Nkurunziza Faustin uyobora kumukubita akamukura iryinyo ku mpamvu avuga ko ngo ari zuko yamwangiye ko baryamana. Ibyo umuyobozi avuga ko ari umugambi mubisha umaze igihe utegurwa n'agatsiko kagamije kumuharabika. Usimbukiye kuri iki makuru aho uyu mukobwa ngo akomeza kubivuga, ariko umuyobozi nawe akabihakana avuga ko ibyo ngibyo ari ukumusebya. Ubutumwa ikuzani ubuntu pati rw'iminota utamara ku mirongo yose ndetse na internet yihuta mu buryo ntagereranywa. Gura ubuntu paki yo guhamagara ku mafaranga 200 gusa, ubundi iminota 90 bakoresha ku mirongo yose mu masaha 28. Akarusho nuko ubuntu paki za internet rw'iminota 100 buri munsi uwahamagaza imirongo yose, kanda akanyenyeri 255 urwego uhitemo icyumweru ya gigabyte 1.5 ku mafaranga 1500 cyangwa y'ukwezi ya gigabyte 31 ku mafaranga 10,000 gusa. Airtel, umurongo wa telefoni zigezweho. Radio 1 Press Review. Tukiri Rubavu dusimbije ku cyamakuru igihe akadomo koma batubwira ko Rubavu n'umugabo n'umuhungu we bafatanwe ibiro birenga 830 bya caguwa. N'abapolisi mu ishami rishinzwe kurwanya amagendo n'ibindi byaha rero ngo bafatanye umubyeyi n'umwana we bo mu karere ka Rubavu ibiro 832 by'imyenda ya caguwa yinjiye mu gihugu mu buryo bw'amagendo. Warivuye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Imyenda yafashwe ku bufatanye bwa polisi n'abaturage kuwa 4 w'icyumweru twasoje yafatiwe umudugudu wa Karuvugiro akagari ka Burushya umurenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yavuze ko amagendo y'imyenda ya caguwa yari pakiye mu mifuka 19 yinjiye mu gihugu uvuye muri Kongo Kinshasa inyujijwe mu kiyaga cya Kivu. Abapolisi bo muri ririya shami bari bafite amakuru ko umugabo wafashwe n'umuhungu we ari baruharwa mu kwinjiza amagendo y'imyenda ya caguwa, ndetse ko avugana n'abazanye caguwa bakayigeza ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu akayishyira abacuruzi mu isoko rya Mahoko. Ayo ni amakuru agenda avugwa hirya no hino. Ariko ubucuruzi bakunze kuvuga cyane ko hari amato ngo yambuka rwose nijoro akajya ku nkombe agaca muri humye abashinzwe umutekano. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden bongeye kumusangamo COVID-19. Perezida rero Joe Biden yongeye gusangamo COVID-19 nyuma y'iminsi 3 gusa atangaje ko yakize ndetse agiye gusubira mu mirimo ye muri White House cyangwa se Maison Blanche. Umuganga wa Perezida Biden witwa Kevin O'Connor yavuze ko ibi ari urugero rw'uko igipimo gishobora kongera kwerekana ubwandu mu mubiri, ibintu ngo bikunze kubaho ku bantu bavuwe COVID-19 hakoreshejwe umuti wa Paxlovid wakozwe n'uruganda rwa Pfizer.
O'Connor yagize ati rwose perezida ntabwo yongeye kugira ibimenyetso ndetse akomeje kumererwa neza. Yavuze ko yasanze nta mpamvu yo gusubiza Biden ku miti ariko ko akomeza kumukurikiranira hafi. Hanyuma tukivuga ibijyanye na COVID-19 rero, uwitwa Fidel Ramos wayoboye Philippines yishwe na COVID. Fidel Ramos wabaye perezida wa Philippines kuva mu 1992 kugeza 1998 yitabye Imana azize icyorezo cya COVID-19. Amakuru yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Manila Times, ubwo ni ikinyamakuru gikunda kuvuga amakuru y'Manila hariya mu murwa mukuru wa Philippines, avuga ko uyu mugabo w'imyaka 94 yagiye mu bitaro bya Makati Medical ku cyumweru rero ku munsi w'ejo. Fidel Ramos wabaye n'umugaba mukuru w'ingabo za Philippines yayoboye iki gihugu imyaka 6. Ramos wabaye perezida wa 12 wa Philippines, azibukirwa cyane ku ruhare yagize mu kumenyekanisha iki gihugu mu ruhando mpuzamahanga ndetse no kureshya abashoramari, ariko COVID yo ikaba imwivuganye. N'ubusanzwe amakuru yacu tuyasoreza kuri raporo ngaruka munsi ya Minisiteri y'Ubuzima. Iba itubwira uko COVID ihagaze bigendeye ku bipimo biba byaraye bifashwe. Ku munsi w'ejo hapimwe abantu 2918, basangamo abantu 10 bafite COVID-19, uko ari 10 kandi bose bafite ibimenyetso. Nta muntu winjiye mu bitaro mu minsi 7 n'umwe gusa wagiyemo ndetse nta n'urembye. Hanyuma kandi nkubwire ko ntawe ikinyagwa cyahitanye ku munsi w'ejo nk'uko tubibona muri iyi raporo. Kuri bariya bagaragaye COVID, i Kigali ni 7, i Musanze ni 2, i Rubavu 1, ahandi hose hasigaye nta n'umwe wigeze ahagaragara. Ani nta tubaye duhina ibijyanye n'ibinyamakuru rero. Andi makuru Batista aratubwira mu makuru agiye kutubwira ku buryo burambuye aba yateguwe n'abagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Hanyuma rero nkubwire ko rero nyuma ye ari topic tuza kugenda twungurana ibitekerezo rero utancika nanjye singucika.